E mo mua ono tātou silvi inga mal whaaftai tātou te mawhare langi ta pau whaasina. I langi ono lana whamanuanga mo tātou. Mo ai whole nei e wanoa tātou te sila whae ma tātou rata noa ai whoe. Whole nei aso, oi o se aso whaapitoa whoe I leo lango sio nei vai vai. Le ngata whoe leo wa ese tātou wala au lia u whaapeo na o wala au lia ina. Ina ia maa tu ina tu whaatasi nei polokalama. O al polokalama nei u whaasino tonu lava lea ia maa ua to lua. O pei whena o tō sila fia, ia o lo ingoa ene orto. O le host o le tātou polokalama. O le Island and Iron, a veteran stake. A wo walau lia ina foilau si o tō lua, my sweetheart and my eternal companion. E joi whaatasi maoli nei aso, ono se aso whapitoa mo I maa ua, pailonga ino le fast food tausanga, talu o na ma o sia se ainga. O lea la tuina toile avanoa, na te tau toile na swafa, mlo na ingoa, o le mea malanga mai ai. Ia o la fo inisian whaamtalanga tau on tuina atu a wafo ile pa ia malu foi. Lau whaafonga I pia lenga malatunu o los. Lo maua nea mano tatu tal noai. Talofa and greetings o te whawhataile atua o no nea wanoa matangofie ua tuina mai fo e tamale ainga e whaatasi atuaila na porkalama o le Island and Iron a veteran's take. Ia, fia fo ile anganga ona o se asa whapitoa awa e tele ana porkalama sai ai e Whai mai o te sau I lunga if so ani lan po kalama, but I only did it today just for our anniversary. Ia o le nā o tō wha ponga atu I aitu sai ma le introduction al tamai tai, si o tō lua. Sa ono nei as whapitoa mo I maa ua. O fast food o nei tausanga. O le maa anniversary. Talu ona mawhai ainga, mawhai se ainga. Ia o le tūlanga la nei aso. Whato atu ua mai sauni ngā lotu ele I eise mawhauwhaunga ele nei tūlanga e peitai ane. Ua o mai lea nganga. Maa nei fwea sa I tātata noa ai mwhailonga I whapel ta 40th anniversary. Le ua mawa ele wa noa nei. Pata alo fatul pa iman malula tunu o ta apisolo I tu e fio lalang. O ngā samiro launga lau ele. Po Samoa I sifo, Samoa tu o tasi. Po Amerika Samoa as tuila manua. E le ngata foi le New Zealand ma Australia po fela vale o ngala langi tu te lo to wala lai. Aftai mo lava noa pe ato mo le nei podcast foi tato te tartano. Whapitoa la wale ma ua tataranga nei asa fo e tu sai ma le fast food por fast food lua tausanga. Tu se fast food tausanga talu ona ma whai poipo. Ia e whapopo I ma le lua sa amata mai le ma matani. O lea wa o ma le aso ne ma whai no mai nai lona fast food tausanga. Ia, maulalo atu fo e le whainoa I ngā tūlo ingoa o lo ingoa o salo te o te sau mai le ala whanga o whiti uta manua. Ia, ma le tu I sisifo o ia o te sau o lo uta mai sau le isiona pito mai o siumu. Ia, e tele a ia nuu o le tamamla utina, ia, a le asu e a matou ngafa. Ia, ai fia le anganga e whaatasi mo o tau le nei aso. O le amatanga o le maafutanga. Sa amata mai lunga o se mea kaufuile whaparangi o blind date. Ia po se whailo inga wha kawasa. A tonu a iol po le whasabo sa o le tūlang. E le whato a o fo I mai lava I le mako deployment fo le vai taini. Mai atunu fo sa mato inai whalarele fo sa tupu ai. I Kenya I Afrika sa mato Filipainga.
lunga Somalia, ma mātou fo me tausaga le afe iwa se lau walu se fulu ma le wha. Ia, ona mātou mai lola ia o paula wale menga o mai a mākou nisi, fo ima nisi o uso sa mo sa mātou whātas. Ia, mo se mea i sa mo, ona whapele ona mātou o ile fale ainga sa mo i o School Street i o lava ia ua i Honolulu. Na sa ia ile fale ainga o ina leo Twitter. Ia ma ina sa ma whikau ia i ma sia uo lea e te tonu fo le malo. Malanga mai o ia i tanga i Sawai. Ia e te o atula malana o teine mwhapea mai. Ia, se kino le mako tei ma longa kase. O le awala na mata mai ai ona le mau maftanga male. Altina o le aing. E sa whapoponga han. I le taimi lea sa ma first time nga mawhetau ia e male ali'i lea o to. O te leiloa ina. O le nei tangata o to e tele ana uou. Ia, ma o lana amio, o le amio a to. O se tangata e tau saafia, to e loa ia, ngā tweet, anga paanga. Ia, tasi le nā mea sa o pikinga mai e to. Ai, ele i aise taimi whapea olo o soa lea e whaavavau. O se tangata leo la ma we're just friends. Ele i manino taimi lea pe whaawau le ma whainga o pele ai. Awa whaisina ma mamau le me no fwai ia i o i le pesa military ia ma le me fwai sa o no fwai. Sa o no fwai i sio ati leo sa lute maro pati Vienna i le alafanga o Wahiawa, Hawaii. Sa mawhino e ma brother to o. Ia, sa mata mai e ina le ma whainga o ma le nei ali. Ia, o le taimi lea na mawhetau ia i ma le tamaitai nei. Ia, o la fo te sawa o ia ma le ki ngā lo loko i mena tupu fo ia o matu overseas. Ma fo o mea ia ka o float po Westpac float. O le vaenga group task force a ko le malingi pe ka o le miu Marine Expedition Unit. Ia, whapitoa lava la tau ia la tau mun whalaulawe ono tupu ao lae wala kalaka i ole. I le i tūlarulangi ma le tūlarulangi o lo iai. Ai sa mau me se tusi lo tina ma le fia. Ona sa iai se mawhauonga mas tamaitai fo i sa whai sa mo. Ma le ta whapea la i le mawhauwhauga fo i le na vaitain. Ia, o le ale i unga ai po le kamaikai leo le a whai poi ai le. Ia u whape na lava manato si o tina a wau te. O kusi mai lo kinga wa alu si nei ta mai ta o fale ko o fa longo o fa lo to. Ia le ma to te le ka kainga ko o mai a wo la vai o i le mako float ia felika mai sia tu no ma sa ma to ta no. O le foi la sa wo ia mal heart broken. Ia tu la. Ia sa o ta lo ia pa wale me sa o mai te una o ta o mai ele friendly a girlfriendly a se o ia ta. O la fal mako blind date. Last foi le wa tele lo pe ki ko manga assisted relationship. Nanga lo se taimi mo le wa tampa fa pe o esta mai tal wangi me nga le alo le float pe i lunga tūlanga o ngā luenga whal malo. Ia, mambawa i le vele, ai peita iani, ina ua sauma ia, na o mai lawa i tau, ia pauale awala e testai fo i le relationship, o lo walu fo i leisi, fo i, ina ua kāl mātou te
I le mākou deployment nganga so ai anga o kinau ai la nofu foi nga ia le masalo taimi foi le na to foi el mai tai Samoa I siona inga I manua ma sa le lava nai fetusia inga foi sa fai ai se le ia tau le ia se fa mautu le foi le pe trust da u ia ke lo foi fa pe na foi na ia na to ia te a sa tu o lava pe se ia o lava I le unga foi o le toe foi mai o le ale tu la ngore ai ai pe o ku ku le wa foi fa kalika ika po le mea foi ia nga le vai tu lavo fe o ka mo e ka nga fa fe no io la tu tangata mai ta io la tu tai to lua po liba ia la to wo te mai ta tu lang fa pena ia ai foi ala ka sa ka fa manga ia le wa foi le ia pe ta ia ni ina wo ma to foi mai io fa ta ta le tu ia le ia sa lo te manai ni si fiolo na ainga io na cousins mo io le ana pa pelo oi ia fa fina ngalo leo le li ia msalo taunu las atu lunga se tu lang Ai leʻi continue atu le whainga woma le tamai lea ia toʻo. Ia, o taimi foʻi o lautea-aʻoga kolisitemi lea. Ia, e leʻi ai foʻi se tulaga foʻi lea ia te aʻu o le a whaamautū pe faiseʻāiga i lea taimi a. Te manatua tala mātua whamaia te aʻu e leʻi te usa Samoa. Whemai, whai moa le aʻoga, ia a lelei le aʻoga, ia e lelei foʻi lo lumanaʻi. Ia, so o le whainga ua la taimi lea, e leʻi ai ia ma serious until whaia mea foʻi ia tatou whetauiʻi, tatou whetauiwhea. So my cousin malanga boyfriend e sai ai, ia tusa o la ua lea sa peoni ave feʻau I a maʻua o le ingoa le aliʻi o Fetulima ma lona toʻalua o Alava, Tyrells. Ia, o ma e alualua le whainga ua ia e lea ia se whaapea until wai wa set ale a ia wa malie vanga tangata ni o toʻo. Ia, te ilo le siaso na wasau whai mai. Ia, o ta wale la settle. A longa winga o keimi lea, a ia e whai mai ia. A la ele o mautu mai lana mawhauwhau ia te a. Ia, ma le telea o isi mea o te le toi fia tae ona o le le tata o to o a le to nunga number one. Ia, au te le fia alu atu ai tua ia tula. E whai o ia I le taimi fo isa lana I le mawhapuipunga. O le a whai le mawhapuipunga. Ia, ai musu lo ati e nofo nei te nofo ia to. Ona o le nei mōmua o le lotu. Wa usa tapiano I le lotu o sio ati. Sio anko le sa o nofo ai beia o mātua I Hawaii. Ia au te o saitono le whainga au le military le USMC. Ia, o sa tele ani ni whaasosonga fo ia o mai nā vai taimi ona o te iloa o toʻo. Ele se tangata fo ile te vai atu e serious se mea pe anga sau ilele ai le vale fo tene manua te milea. Ia wa ia kalangoa ia umatu e alu. That's how good he was. Ele se whapea o kalelea skamalea e sa wa
kalangoa pe mau aise ma mea aise pale ai. Ia o mate moli mai au le fale a. Ia fape what a gentleman. Ele aise o se leilo fo i se le taimilia. Ia ele o te leilo e lotu le ali i lea i le lotu um, o le aupa ia o asanga tai. Yes, o le lotu the Church of Jesus Christ of Latter-day Saints. Ia awa, e se fo ila tapo inga lau te lotu ai, o lotu po wesi. Ia mali tele a o au lotu. Sa tapi ano ai. Ia mau lotu ai ia o le lotu, o le au fai pese o te anu inga lue ai. Ia mau lotu ai fo. Ele sa o a ia o la mai sa mo, o le lotu la mo sa o la i fo. Ia, Ia, o le mea la sa o iai, sa o whaalongo o whale fia le anti o lea ia te akwa. Ia mo tūlanga o le kalesia. Ma taulia o lana ngaluenga sa wa ia wai sa we e ka pese o le kalesia lea uesi le fai fe au ia. Longa anti mo lona ma lona ali. Ia avai mai. Ia pe o tau tele taimi alua le kapiango e vama. Ia ai le kau whangalo me ngā lenga sau mai sa mo i malana ong. Ia na alu lava le whapena. Ia o lo alisia so whapea so walu e te o ia i le o tau au na mātua i o le whai whea uma. E na mai lea mse a wona e pole asime mana ia ka kio e ave o ia ilo mai le ainga pe. Ia o waitai mi fo ia o le aso leo le aso o le Memorial Day. Ia e whai mai a isi au friend lea o le leo da my best friend fo lea nga mao whakas whai kongo o le milikeri a. Whai mai. Ia ka au e ave ngi keo fungala au i o ave se whala au pe fo le masangi e io. Dia teiti ka ngaka o teiti ngi ia kungu ave whala au ia o le ala me va pena ave male marta maita ia mai ma fe o le cemetery lai o i Mililang mo ka li vola se memorial ia wa piki mai ele po ke flower because sitting ke le ma ka mo fio le se tasio fanu o tila e tu lo e ku ko ka ba le na ma ole ma ave o le ma fa ma manga ile ai le fa ko awal ke o i man ina fia ale si ol matua fo ile ke o funga la au na wat wa makauli o las ko nga ile ia lenga fa nga fa tu i lu mo ole tu tono farsa e ke wa farsa ile asole el po ke ile nga mai o i Mililan ile cemetery o Mililan ina alo ele fa pe na ole ma wo maftanga mo yo taimi wo fa isa no tūlanga lava lea o faisi le fi o le ol matua. Te wanga nala o olo taimi o sa wai mata o mai te. Ia o ma o yere o mana ole nunga antimo nunga anko le aseni mai ese mai o ia mai au wai. A ngai San Francisco. A wa o te e na ia le na whaktalanga i le mena tupu. ia, sa sau ia le ali i leo to, wha malmalama i se o ati lea ma se o ako. Ia, talia e se o na ia o mātua ia sa o na kuai. Ia o le a whaile ma wha pui pongu. Ia ma le tala sa whai e le whaatele ia. Ai langa ele inisi o le aingo o to o i Hawaii. Ai, wha ai longa ale ma ua aso ia wha e whai poi poi i le i le lotu a ia i le lotu a se o atine ma se o ako sa ono foai. Ia sa o fo mai fo i ele o whai pese la whai ume la tau ia
Maaso, ai alualu, o le siaso na la uso e whaingaluenga. Ai te iwa social cousin le whai mai. O nā nei, o leo le a whaasola i oe e le manao ia mam e te nofo ia tau. Whako asea, le ame ua tupu. Ai whai mai, ia mua e le manao ia mam e ke nofo ai langa e le ingisi o langa a inga o i nei e manao ma me whatelela whapoiponga e koe manga koe le fia ia ona o lotu e lotu ai ia o le The Church of Jesus Christ of Latter-day Saints o le lotu mamona. Ona o walu ale whaingaluenga awa o walu o le ia sa o whaingaluenga nā aso o sau lea fiafi o waloa whala au ia to whai atu vai. O nā nei le la o walu ai San Francisco. Mai sea, whamai, ia, whai atu, ia, e le mana o mato ainga o le mana o ia te oe. Ia, whai mai loa pato. Ia, o ai lai te whaaloho ia, e te alofai te o ainga, pe te alofai a te au. O taimia ne whai tauna whai mai e sau tala. Ia, taimi fwoi lea ua ua whaaloto lua lo ma whauwhau o te alofan mata o ainga, ai o uto e alofa fwoi ia te o ia ona whai a leo ia a gave in la whaile mea le la mana oi. O le a maa o lava maa ua ia, whai maa ua maa a inga. Ia ona whaapea le na whai o te iloa, i le whasa moa i le whasa moa a whaapea, lusi tamai tai whaapea. Matua ai ino sia e nona a inga. To e le fia i fo iona mātua. Ia, sa sauto o ma piki au, ma mao, ma uma whai ma ua plan. O le a mao lava ma ua ia whain ma whapuiponga. Ai sa o wala au ilo ia o mātua i sa moa, ma tala noa ia la ua. Ia, o le fia mai a o mātua e te au. O le al mea ua pe se mea ua tupu o walwai whaapea o whai atu e le ai. O le la whai a ma ua loto ia. A kui mai e lo ta mam lo tina. Ia ona whai le whaapea le maa inga. Ia maa o ma ua ia. Whai an maa ua ia whapoiponga le maa lo. Ma mana no wholo. Ia, o le tūlanga na sa o iai, ua pule a ka maiki ma la ua tonu ai ua le to e ma fau I lungo o pule anga a nei mātua ai mai se lava ia mātua o sa lote le sa no foi. Ia, o le mvela sa tu, sa o lako ka ua le chaplain na mako battalion. O au le ua o fai poipo. O le chaplain foi le o se ali e a white tono le mātou e kalesia I squeeze lo pa I o sanga tai po le kalesia mamona pe na lawi loa. Ia, wa le vana fai mai e te au ia wa atolo to se fulu kausanga a le ai lava so ko lua so to lua ma. Ia, sa fa pe la au la ko fai mai. Ia wa lo le policy ale battalion. E ongo masinga council ia, you have to get the counsel from the chaplain and the family service ale battalion. E a foi se o masi kom fai e la ia ona fai sa fa poipo. Ia sa foi atu lo ile chaplain there. This is the only time I'm going to tell you I am getting ready to get married. And either you do it or not, you go somewhere else. Malaysia mea. If I miss the boat now, you will never see me get married again. Yeah.
o tu so da so ngo fuanga nga makalango ai ma. Ma the chaplain there. He came in and we got married on Saturday, the 14th of the year 1986. 1986. Ya le ya le ulanga na mo choke around for le pe fa talang. Pa Marcus fai poipong e kumu la fo le fa e kumu vo ia ma u fai poipong. Ah, tu mu ia wa ko sai. Ngal kolmo for o le poko. Ia ko lima mako o ma ua. Ma witness. Ia mal chaplain les mal fai fe out. Ma ia mal chaplain les a fai nga le ma fa poipong sa fa pa ia ma fai poipong. Ia le amtanga ia na umolo na ma fai poipo. Ia ona amatarola ia ona patutu fol ma fo faula tole le whātaunu ina foi tu langa foi o le whainga o se a inga ina ia mautu. Ma no foi lava lai kane o e foi whātaunu o tiut. Ka le taimi fo le bua mai oka na orders of military. O ke alu i le aonga o le drill instructor school i San Diego. I le taimi foi na wala wa mawal mato a inga le maitanga foi le mata mai titi momo. Ia o lea sa whapeo no whae leo na ia ue. Ai o sa wau ia la tau le aong. I le whai ungo le aong le titia iwa pese fulu vai aso. Au toi fo ia tu loe whetau i tonga mal taimi na ola ele ma tamai titi ma mua. Le ma ulumatua na sa whana oi o ia ina i Tripler Hospital i tonu lava o Hawaii i Oahu. Ma whaasolo mai lo ina le mātou le mātou aiga. Pēo na māmu mai la i San Diego. Mātou no whena mo le lua tau sanga. Ia. O le nā fwoi ngā luenga lato o se ngā luenga sili o na whaingata. No, o le me le ka o le nofo onshore duties. Ma le ainga. Ai le vai le ainga i le aso ato. O le vai aso ato. O le ngā luenga le drill instructor. E tu sa o le ngā luenga le maling ko le kaimi o peace time. Sili atu ona mawalunga le ia whai poiponga tatala po o divorce rate. I tono o le maling ko i le ngā luenga lea. Ona spend le 24 hours, 7 days a week o le drill instructor. E train na ia recruits need to become Marines. Ma o le tūlanga na le sa iai. Na uma foila i o le na. Matou le na lua tau sanga i na. Matou movie Virginia. O Virginia foila to e kai kukusa lava lau. Ma ngā luenga le toa umatu. O te alu i le university le o Virginia Tech University. As a, what they call AMOI or Assistant Marine Officer Instructor. Yeah. O le traininga foi o lato po midshipmen i tono le ROTC to become commissioned officers in the Marine Corps, ma Navy, United States Navy. Ai aola sama, e alua au i kaimel sama, e alua au i Quantico, Virginia, and train the midshipmen to become officers i kongo pakungi ia lewa kusa lako boot camp lea. This is their means of screening. If they pass, they become commissioned officers in the military. Ile whaasolonga atoa nei i mo asingi e lua. E a foi o le mea tonua lea le mawhai ona o whamanga loina ia o au lato awa o sa lote lo to lua mai su o ia lea na mamafa ia ile
le mafatu o le galuega i le faiga o le maaiga o le fanau fa'asoasoaina o lava o se leni tulaga uma fa'apena e fai to'atasi uma lava mea o le isi mea sili ona ofo ai tagata i siaukolu pe se fa'ataʻitaʻiga o ke keʻi a lai mau ke iuka le vao luga le kumukumu o le mauga le o le elf bivouac area lai ma tamaiti ia ua e ko ae po ua keʻa le sepululua le po asau ia le first kigi su'e mai ia o fa'alogo kuga o fe'ei ma le kapekegi ia la lau te savali atu foʻi le alege ua mai feʻei mai ma o kegia po le ale mea ua uta ia lea mai aka'u mai e mai ai ua vili mai le tagata sa lote lai le o Mrs. To'o lai le fale mai la ua pa fa'agau o le teine lagakama le ka'u akula ia Staff Sergeant To'o lon ko'olua la ua fa'agau ia le valu apo le agakuli ese mai a'awiga ma le pivot area o te alu ia ualu i hoe and spend the whole week with my wife and our newborn child now, which is our second child. Ia, ngo waluala ia. Ai, e vatu au tau se ata fo le mea na whamania ina ila unga luenga whaamilikeri, kongo ni milikeri. O le support, a lo to lua, my wife's, that gave the biggest support from anybody else. I tu sai male mai ai i le ngaluenga whaamilikeri as we travel around with all these assignments that I left her alone with the kids and so forth. O le o tau ia le mo o tau ia le e te tono le military o la fo e toa enter aku le o te iloa e le o se ngaluenga whai ngofi whai ngata o te iloa fo i seniors ma officers ma lata te olua e malama te le tūlanga lea whale a inga e te leo te meo te le wa aia to it's like a ghost nga le sawa le whale disappear yeah wa ula I think if I've kai fo ele akua I'm a very patient woman. Okay, wa aia e au ia lau whānau. To o ono se whānau ia mā ua. Tolu tama, tolu teine. Ia ma le taimi nei, o ni tangata e tupu mai i tamaiti e to o whā. Ia e sifuru malvalu. Ia tasi la ulu matua lea i tono le army. O Major to. Ia ele sana whānau. Ia ma se tasi o tamaitai. Ia ele I whai a inga o ia lai I sinko a te mine ia o lau whautuanga I ke whakawhia poko aku but you have to be strong being a wife of a military ia wa ia e whai a ia o le mea whai mai en matoa inga mea le whaapea ia o te wholoa ia o te leo taimi ele o lawai e alu I le vau maybe about 6 months he'll be deployed or a year or 3 years ai mofo lava ma ia o mala whanau I whak sometimes mata wole I whale o loa whapea tanga tawa ulai a babysitter but no those are my kids I'm grateful te whawhetai o na oni anganga wa tu ina mai ma te tau sia a whapelepele iai. O le life fo'i o le tona military I le racing o tamaiti. Ele I my take o le mato ainga. Fasa wā ia mawhana. He trained my kids like soldiers. Ele discipline.
is the number one thing in our family. And I know in my whānau e o mai taimine, lātou te tatala noa i le awa o ngā lata mai ai lātou. Ia whape fo ia ai sa te tupu mai le ma whānau e le se mea whaingo fie fo i le race o tamaiti. Wai, o le tele o taimi. I need help. I needed the help at home. But they say if Saswani my family are away or far away. Samoa, Hawaii. O feale tunu o langi. Ele if Saswani once in a while my mother will be visiting or my dad will come to visit us. I would tell you taimi if I ana o aume tossing on my father. So ye voice your brother-in-law. So if I am si mai o ia, o Joseph Patterson. Yeah, o ia foi so animal si mai ile ma whanau i a o alu le tamale ai. Yeah, manisi o lona ainga ia si fai si mai fo ia mātou. Ia ole tusala e tolu ma whanau sa whanau San Diego. Ai tolu whanau i Virginia le kaimilea. Ole tamaitai na longa wha. Wa no at whanau i San Diego tamaitai na longa lua o Juanita so e lai mo ma tamaititi lo tolu whaungu. Lea e ono le mota le ro ma te nofo i neima. Au mai ua mau te nofo. Ia o me ia male so le matamaita na sa whanau i Virginia o Te Wheeler. Ia sa la to ila se o nis fo inga o Te Wheeler fo ile actually a little cousin pe fo ile o ke makua kere anga yo most of the time she called me uncle. Ai una yana what if so son ia le fa ingo ia le mata mai and mata ine na. And then later on we found out ma'alma ko ai ngal masanga falima o le masanga. Ia e alu sa lo te sa ungi le on labor o le falima ia lo ke o Quantico Virginia. La fa ka kai mi e fa unga fo graduate o ka mai o pa kungi ia sa training guide mo le ongo vaiaso. Leo lea valuas vaiaso o ngale kaika. Ai fai kula le va o Quantico Quantico Virginia. Ma le mele sa i Blacksburg, Virginia le sa ia le ino fo le graduation no wai lo fo il matu commander o le mako ai ngale wa le fan le wa pa fena nga drive nga ia ile mama for snow sa sa mai o ia mai Blacksburg e alwa nga i oi fele ngole Tuleski o inga sa ile fa pito le fo mai fa pito na me tau masanga Dr. Gonzalez na sa fa fe yo aulingi kuli mal fai ku la le mal fa mo fa tai de tu ai mo mai ia sa fa mo ni ina me mo mai ia fa to fa i lo de il fai uma foi tu sai mane me sa tau tinga foi mo me sa tu ia le na fa mo ni nai foi le o ma o o le tama ma le teine o le wi ia na o ma fa na o tai le ia mina mo wei o le ai e tuina tu pe la fam talanga ile ma losi ma le fatu toina o le nei te mai tai tu sai ma
male supporting o le galuega saʻoe ua le pei foi le fa'aulau la'u tala sa fai ai nia vai taimi ae mate leʻi nonofo faakuakagogofo me muamua ia kauga i loku le makauloku a lona lua ia never bother me on my job as a Marine. Langa yon malingi yen lako kula fongo whapea, but lako say, if the Marine Corps issue a wife, then be concerned with your wife. Ay langa ngat paul menga issue kul Marine Corps ya just a rifle, just a weapon. Yang alwali whapea na. So it's more like a joke. I iname o she take it by heart, and she did everything, and I know I can confess that, and my kids know that it was their mother who brought them up. Not only the physical way of bringing them up to get strong and have the strength to run around, but also the spiritual side. Or kakalo, and teach them the prayers, teach them how to sing, because she always played the piano and teach the kids how to sing. We always have a nice little crew, a little Jackson 5 or a little Osmond family kids. Ko ka apengi foi no foi a inga mo. Pa we sa mena sa ia tele na pepese foi me mana uli ai mana to pethia. You know what my alma to QK Virginia, Blacksburg, Virginia, University of Virginia Tech. Yes, I'm at only 29 pounds. 29 pounds. Only nothing but the desert. O ila sa gele foi kaimia deploy falua foi overseas. Le ngata foi lea na wa sa o ile man folio le third light armor reconnaissance sa le battalion ile i 29 pound. 29 pound me if I le lako saying fa eat, drink, and be merry, for tomorrow you might be in 29 pound. E tawa tuai fole le tūlanga fole fa pena. Ai ina o mai ale le kolu kausanga inga na mo lolea orders o ke alui Chris as a NCYC for the security force fast detachment over there. I komo o Chris kai mi komo lava le taua le Bosnia. Mai o ina fo mo le tausanga ato. Tausanga ato ina o fo I mai loa. Ma whapea o na whaitutuunga o la au wale avele. Mai tau lia le whakoa fo I mai le ile 6 months deployment a mātou sa alu I Okinawa. Ai ngof wako fo I mai afa fitau I kwa ul first sergeant mali. This is in last week of May fo I mai. Ai lako male oka e waku e kia. For my order, I have to report in Vayaso Leaso Kulufu Kastio Ulai. O le kausanga le 1995. I duty station le o Elen, Greece. Sa vai atu si makarangola man makoa ingo po le alme la fai. Sa vai whaupunga fo make you feel like you're the best in the world. There's only 2 qualified staff and CEOs in the job there, and you're one of them. So if you don't take it, elim whaingaru lisia di ilai poloka le duty ale e kora sa mlinko. He's the monitor over there. Whainga ia whaupunga fo le wha. Akai lo le ya. Tulo la vopi asi al milkeri. E kau mai ai fo le I wha malusi o e banga o kia le tu. So we make a deal. I said, if I take that duty, I want Hawaii to be my next duty station. If I don't, if I pay out the deal lang I fight. So na le kasi masi o mga ko whero ai man makua ingam ne. Ko ka penga o mea o so balele.
Chris, and stay over there for over a year. Yeah, come back, and we went to Hawaii. And in Hawaii, ole mea lea ngā makainga wine lalo lau motivation kong ole milkeria. They put me I'm an infantry marine now. So I always want to start with infantry and finish with the infantry. However, now they put me in a job that is called the Chief of Protocols for the MARFOR PAC or the Marine Forces Pacific. No, or the protocol job there at Makakwai, Arizona. Say ka ua le East Coast ta o ai foi o Africa. So se mea lai malanga ia commanders of the fleet or the Marine Force. I have to alua umam sau team foi le in advance. E sau ngiungi uman me o ko nga ia. Pe o ko le vao o hotel po aingo. O le mena sa ia. But the problem is it was too much time in the office. Ele masang ia foi le. Yeah, ole me kai mi konga, but ever since I got over there, I keep on putting in requests. I want to go back. I want to go to Kaneohe because that's where the home of the infantry is at in Hawaii. I want to go back over there. And I must say, well, okay, in 6 months you become umaleongo humasinga mo mo or me. Can you stay 6 more months? Umale 6 months or me kas. Oro le kausalanga wo umale kausanga koele ya vea Kaneohe. O koe fesidia ku o la kolofa ia ku wena mai kilo. Ngofo ape kolu masinga. Yeah, then I knew there's no way they will send me to back to the infantry until I'm done with my 3 years over here. So le kausanga la nga suya ilo malo mafafawa. Ina wa file port o le mako promotion to E8 le kaiminga. Ia wo umanga isi uso fo ilea e o la faila ko la ko package on a wa ia la ko ile admin department of retirement fa kumu pe per likaya because you can do it like 1.5 year out before you retire, before you get your 20 years. Ole si foi la mesa wa tu ta ia foi la ka wa au ia sa mana ala te no foi tonu military for at least 30 or more years. At the 20 years, you get all the benefits that anybody can retire from the military. I mean, but at the same time, ile amakango 1999, pemikongo lenga kuwaila lau package leo le or retired. I was called as a le bishop como mato ecclesia. Ile taimile. So it was like a should I deny the call or just take it for a few months and then that's it? Yeah, so yeah, te uli mafofo foile. Pe ya wakaunga wa uma. Nothing else for me to prove. There was no more war at the time, and so might as well just stay home and spend the time with the kids and my wife now and try to help her out. Wa piu ukau nei loa ka maiki ka ika pa ka salaku ia inga wa. Sia vai ika maiki. Yeah. And that's how it ended. My career with the military. No, there's so many other things about the military. Maybe that's for another time. But for today, 40 years of marriage. Kalumaile the Navai Taimi. Yeah. I feel like, yeah, a laser ring. We bought like $5 gold rings, color rings from the swap meet. If I mafa poipunga, that.
uma whapoiponga wa ko ulu uma me I la fo ia me ulu I say, yeah. And then after never wear rings. It's a wedding ring, you know. And I miss that fight. I think the word trustworthy is more important than the ring. I don't even get involved with what her needs and everything like that. She doesn't bother me when we couldn't but we just kind of look at each other and look at our children as the main ring of bounding us together as a husband and wife. And not just a husband and wife for time and eternity, for time, but also for your eternity. And that's how we are, because that's what we believe in. Well, we were in 29 Palm, February 18, 1995. That's when we seal in Mecca or Fang or Fang Fav in Malmarsai, San Diego. So it's probably one of the most memorable day lo langa ako. Ile mai lunga le fata faita ulanga o le o se fenga inga fav. And then have these little kids, these little 6 kids coming up there, and we all connected together, but with touching each other's hand in some type of way. And while the official seal as a family, and that's why when we say families are forever, it really means by the authority of the holy priesthood. Te loa tele la tau whaongainga le winga le nei upu. Ai ese fo la tau I winga is not until death, but it's a testimony that when we're done over here on earth, it's going to continue on forever. Ole tūlanga nā iai. Ole a lava lale me tu ale iai le pea le mawhauwhaunga. Le umai lalo pea umai le otinu nei mawhtang. So, no rings, but it's going to go forever beyond the grave. And some of you must say, sao ngā mea? Yeah, ka kōroi pe kūlanga wha, pe kau make make. But what if it's true? Then, what if it's true? Okay, despite of having of getting married for 40 years, we are not a perfect couple. Just to let you guys know, we are not perfect. My own negativity in the past of my life, and so as my hubby. But we still have that trustworthy of being a husband and wife, to be one. It's not easy, especially dealing with children. E whain ka, les mea whai ngō fiele, ngō whaai ngā ole whai poiponga. E kelea ia tūlanga, problems between, having the kids, dealing with schools, yeah, and especially our family at home without my hubby around. I have to deal with it alone. So, but I am grateful and I'm thankful to Heavenly Father for that opportunity to marry to someone that is trustworthy and take care of me and also my children, even though there's a lot of things we go through this life, but still, we love each other. Um, and that's the most important thing for any couple in this world. Yeah. Whaftai atu I tau o wanoa e whaalongalonga mai fo'i I le mapa kalama ni nei aso. Ia manuia tau ainga mo manuia fuafuanga. O le a whawhenga ia I ma outou nei nei vai as. Alofa tele ma outou ma whaftai tele
Ifansa le Island and Iron, a veteran's take. Te o whāsau I fua. Ia, tātou taunanga nā leias, time rotaimi. Again, if you like our program, please love, like, share, and subscribe to tātou program. My whaftai lava mo lava nom whain tātou tātou leias whapitoa. For those who gonna wish us a happy 40th anniversary, thank you so much. Nā tōng whapeako. Happy Sunday. Ia mātou ia I nei lei tū laulangi. Thank you, subscribers. And I would like to thank all the subscribers who have been subscribing to our program and kind of motivate me to continue on with this. And tomorrow, got a new subject coming up for you. Hope to see you. This is Ene Orto, your host for the Island and Iron, a veteran stake. Manuia Soifua, Semper Fidelis. He loves more talk!